Oke, jadi kita udah selesai pengecekan. Sekarang kita mau 机联系乘务员为您调换座 ที่นั่ง 位 อยู่，กลางลำซ้ายมือเลยค่ะ 请关闭所有移动电话或。 จากพนักงานต้อนรับที่อยู่ใกล้ท่านที่สุด Please give us your full attention for the important safety demonstration and look to maintain the cleanliness of the cabin. The cabin crew will be coming around to collect rubbish from the seat pockets and the area in front of you. จากพนักงานต้อนรับที่อยู่ใกล้ท่านที่สุด Please give us your full attention for the important safety demonstration and look. Oke, jadi sekarang kita udah siap. Sudah sampai di Bangkok. Kita udah sampai. Harga tiket dia 1.900-an ya harga dia. Sekali dengan pajak apa itu 1 juta. Produces smoke or falls into seat structure. Please inform cabin crew member immediately. Oke, di sini kalian boleh naik bus atau taksi ya untuk pergi ke Pratunam. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Danok, Thailand. Oke, hari ini saya mau pergi ke Bangkok dari kota Danok di Thailand. Saya nginep di hotel JDA Hotel. Jadi buat kalian mau ke Danok, kalian boleh nginep di sini ya. Saya selisih banget, harga hotel ini Rp75 saja. Oke, jadi di sini aku menggunakan taksi atau abang kita di sini. Saya mau pergi ke bandara ya. Saya nggak menggunakan bus, saya akan naik taksi di sini. Taksi bos lah, bang. Jumpa lagi bang. Baik, Ya. jumpa lagi. Bye bye. Oke, bye-bye. Jumpa lagi. Selamat jalan, selamat Oke, jalan. siap. Oke, assalamualaikum. Salam, bye. Oke, jadi sekarang saya menggunakan taksi online, bukan taksi online lain ya. Ini kawan lah yang jemput. Kalau naik bus boleh juga dari Danok ke bandara ini, tapi saya mau cepat. Soalnya saya kejar masa bro. Di Danok lagi musim hujan, so saya pindah ke Bangkok dulu sekejap. Nanti saya lanjut lagi ya. Abang boleh bahasa Melayu? Boleh. Oh, boleh. Siapa nama bang? Nama. Nama saya Wan Husin. Wan Husin. Oh, Muslim. Muslim. Saya Obi. Oke. Epok. Oke, jadi saya sama abang Wan Husin pergi ke airport atau bandara ya. Oh, airport juga abang cakap ya? Airport. Airport. Saya ke airport. Oh, oke. Jadi berapa jam dari Danok pergi ke airport nih bang? Dia ikut Waze tu 45 minit, tapi jalanan tu 1 jam lah. 1 jam. Oke, dari Danok pergi ke bandara ini dalam 1 jam bro ya. Di sini banyak pilihan ya. Di Thailand pun nggak kalah jauh sama Indonesia atau Malaysia. Sebab kalau mau naik taksi ada, naik bus pun ada dari sini. Tapi nggak tahu, aku nggak lihat bus stop di sini. Di mana bus stop busnya ini? Nggak ada. Sini dia kat Danok nak pergi Hamnya, dia tak ada bus, dia Tak ada van saja. Van saja. dengan taksi ya. Oh, yang inilah. Ya. Kalau mau pergi Hatye dari Danok, kalian boleh naik ini atau nanti aku simpan nomor Bang Wan. Kalian boleh simpan nomor dia ya. Boleh kontak-kontak, boleh Bang Wan? Boleh. Kawan-kawan kita datang ke Danok, pergi ke sana boleh ya. Ini apa nih? Razia. Ini Roblox. Roblox apa nih? Tak ada apa saja dia cek. Ya, Roblox. Oh, di Thailand juga ada Roblox kan? Full
Dia dia cek yang nggak ada SIM, lesen. Bukan? Dia cek tak ada lesen lah ya. Oh, helm tapi dia tak pakai helmet. Tak pakai helmet dia. Di danau sama aja ya? Iya, sama. Samaan. Oke bro, jadi ini perjalanan saya dari Danau pergi ke airport HY ya. Soalnya di Danau nggak ada airport. Biasanya saya akan menggunakan kereta api atau apa untuk pergi ke Bangkok, tapi hari ini saya pakai pesawat sebab saya mau kejar masa, kejar waktu. Jadi apa-apa benda nanti kita jumpa di dekat bandara. Oke Bang Hussein, sudah sarapan Bang? Sudah? Saya sudah. Sudah. Oke, jadi sekarang kita udah sampai di airport HY ya. HY pula. Oh iya, HY kan? Ya. Airport HY. 40 menit lebih perjalanan dari Danok ke sini. Kalau kalian mau cepat, mau pergi mana-mana, kalian boleh lah naik angkutan gitu lah. Oke, Abang. Jumpa lagi ya. Oke. Nanti saya kalau pergi Danok saya call bos. Ya. Oke. Bye. Oh, nomor telepon. Tak apa, kau bos tak apa. Oh, call bos. Oke ya. Bye. Oke, jadi saya sudah sampai di Bandara HY. So sekarang saya mau pengecekan paspor atau apa ya. Perjalanan dari Danok menuju ke sini ini 1 jam di map ya. Tapi kalau cepat itu 40 menit saja ya. Begini suasana Bandara HY. Oke, saya sudah selesai pemeriksaan. So, sekarang saya masuk dulu Tai Leon. Ini adalah suasana bandara. Sales counter, no air. Vietjetair.com. Oh, imigrasi. Boleh. Apa nanti? Kita oh, bukan. Ini mau cek ini dulu ya. Thailand. Saya mau naik. No air. Oke, jadi di sini saya mau check in dulu. Thailand. Halo. Paspor? Satu. Oke, jadi kita udah selesai boarding tiket, bukan boarding ya, cek tiket lah ini. Leon Air. Bagus tempatnya. Sini ada ATM, ITM. Coba kita cari kopi. Nomor berapa ini? Zone 1. Zone 1.
Oke, sekarang saya mau jalan-jalan dulu sedikit, melihat di sini. Masih lama ya tiket saya ini. Jam 11, ini baru jam 10. Sebelum saya pergi, saya mau makan black chow. Oh, di sini kita nggak jumpa imigrasi ya, soalnya ini penerbangan domestik. Jadi saya mau makan dulu sini. Oke, nanti kita lanjut lagi. Saya mau makan dulu dan bersantai-santai. Oke, jadi saya sudah selesai makan. Saya makan tom yum yang sedap. Kalian kena coba makan. Saya nggak video tadi biar nggak terlalu lama video ini. Jom kita lihat dulu suasana bandara. Oh, ini baru datang ini. Cafe Amazon. Bandaranya kecil. Oh. Oke, ini ada imigrasi. Nanti kita lanjut lagi. Oh, salah bro. Yang sana itu untuk pergi ke luar negeri, dan sebelah sini domestik. Domestik. Naiknya lewat mana domestik? Ini bandara udah kayak sekolahan pula. Ini suasana bandara atau airport, Air Asia. Oh, naik lewat sini. โปรดทราบเครื่องบินของสายการบินสกู๊ตเที่ยวบินที่ TR635 พร้อมแล้วที่จะออกเดินทางไปสิงคโปร์ขอเชิญผู้โดยสารทุกท่านขึ้นเครื่องได้นะครับออกหมายเลข 6 โปรดขึ้นเครื่องได้นะครับออกหมายเลข 6 ขอบคุณครับ Action please Scoot flight TR635 to Singapore is Napoleon 6 please arrive at number 6 Thank you โปรดทราบมีผู้พบกระเป๋าสัมภาระบริเวณจุดตรวจค้นสัมภาระห้องพักผู้โดยสารขาออกภายในประเทศมีผู้พบกระเป๋าสัมภาระบริเวณจุดตรวจค้นสัมภาระห้องพักผู้โดยสารขาออกภายในประเทศผู้ที่เป็นเจ้าของกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับคืนด่วนขอบคุณค่ะ Attention please a package had been found in the domestic departure installation point Package had been found in the domestic departure installation point. You will have exercise staff immediately. Thank you. Oke, jadi kita udah selesai pengecekan. Sekarang kita mau
Airport. โปรดทราบค่ะขอเรียนเชิญให้ผู้โดยสารที่ใช้นามว่าคุณสุภาพรแดงปิยะโชคบุญคุณนิตยารักษาโบผู้โดยสาร2ท่านสุดท้ายค่ะของสายการบินแอร์เอเชียเที่ยวบิน TFD 3117ซึ่งจะเดินทางไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองกรุณาขึ้นเครื่องด่วนค่ะด่วนณประตูทางออกหมายเลข5ประตู5แอร์เอเชียขอบคุณค่ะ Attention please attention passenger name Min Yet last passenger of Thai Air Asia flight FD 3117 please board immediately to gate number 5 gate 5 Air Asia Actually, we are not allowed to recording while we working. ซึ่งจะออกเดินทางไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองขอเชิญผู้โดยสารทุกท่านขึ้นเครื่องได้ณขณะนี้กรุณาแสดงบัตรที่นั่งพร้อมบัตรประชาชนแก่ท่านของท่านแก่เจ้าหน้าที่รับชมมาออกขึ้นเครื่องหมายเลข Oke, kita udah selesai cek dan yang lain-lain. Lion Air. Lion Air Thailand ya. Kita akan naik Lion Air Thailand. Lama pula kita nggak naik pesawat. Sekarang kita naik dulu. Kita tinggalkan Danok dan Hatie. Saya mau pergi Bangkok. Tapi nggak tahu lah. 1 hari ke 2 hari di Bangkok. Banyak kok menggunakan pesawat. Leon. 如果您不乱或不能在紧急情况发生时协助乘务员，请您及时联系乘务员为您调换座位。请关闭所有移动电话或其他电子用品。如果您有任何问题，请联系乘务员。谢谢您的合作。 ขอเรียนให้ท่านทราบว่าเสื้อชูชีพใต้ที่นั่งของท่านได้ถูกจัดเตรียมให้เป็นไปตามกฎระเบียบขององค์กรการบินระหว่างประเทศ เพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉินเท่านั้นมิให้แก่ฉีกทำลาย หรือนำออกนอกอากาศยานโดยเด็ดขาดจึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือทุกท่านขอบคุณค่ะ We would like to inform you that the safety life vests are for emergency situations only. This is in compliance with International Civil Aviation Organization standards. We ask for your cooperation. Do not unwrap, tear, damage, or remove them from the aircraft. On behalf of Thai Lion Air, we appreciate your cooperation. Oke, jadi sekarang saya sudah ada kalian di สายการบินไทย sebelah Lion Air kiri saya ข ada อเรียนให้ท่าน cewek. ทราบว่าหากท่านพบว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ของท่าน แตกหัก เสียหาย มีอุณหภูมิสูงขึ้นอย่างผิดปกติ มีควัน หรือหลุดหายเข้าไปในช่องระหว่างที่นั่ง ขอความกรุณาแจ้งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินให้ทราบทันที ขอขอบคุณในความร่วมมือค่ะ For your own safety, Thai Lion Air would like to remind you that if your electronic device is damaged, hot, produces smoke, or falls into seat structure, please inform cabin crew member immediately. Thank you for your cooperation.เดชนักบินผู้ช่วยคุณพุทธกรดิฉันดารากรค่ะหัวหน้าพนักงานต้อนรับและลูกเรือทุกคนมีความยินดีต้อนรับท่านบนเที่ยวบิน SL 707ซึ่งจะนำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานดอนเมืองและเราจะใช้ระยะเวลาบินประมาณ1 ชั่วโมงกับ 15 นาทีขอบคุณค่ะ Good morning ladies and gentlemen on behalf of Thai Lion Air Captain Jiradet First Officer Puthapon together with First Daragon and all crew We would like to welcome you on board SL 707
bound for John Muir International Airport at a flight time be approximately 1 hour and 15 minutes. Thank you. Cabin crew to your demonstration. อีกสักครู่พนักงานต้อนรับจะสาธิตวิธีการใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินกรุณาชมการสาธิตจากพนักงานต้อนรับที่อยู่ใกล้ท่านที่สุด Please give us your full attention for the important safety demonstration and look at the crew member demonstrating in front of you. In an emergency, this is the person you should look to for instructions. วิธีรัดเข็มขัดให้สอดหัวเข็มขัดทั้งสองด้านเข้าด้วยกันปรับสายรัดให้พอดีตัว วิธีปลดเข็มขัดให้ยกหัวเข็มขัดด้านบนขึ้นและแยกปลายทั้งสองออกจากกันเพื่อความปลอดภัยเพื่อรักษาความสะอาดอีกสักครู่เราจะนำเครื่องออกจากท่าอากาศยานเพื่อความปลอดภัยของท่านกรุณารัดเข็มขัดที่นั่งให้กระชับเก็บโต๊ะหน้าที่นั่งเก็บที่พักขาปรับพนักพิงเก้าอี้ให้ตรงและเปิดม่านหน้าต่างข้างที่นั่งของท่านและกรุณางดใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดจนกว่าสัญญาณแจ้งรัดเข็มขัดจะดับลงสำหรับโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ที่ใช้รีโมทคอนโทรลทุกชนิดกรุณางดใช้ตลอดการเดินทางเที่ยวบินนี้เป็นเที่ยวบินงดสูบบุหรี่กรุณางดสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าบนเครื่องและในห้องน้ำด้วยค่ะ
To maintain the cleanliness of the cabin crew will be coming around to collect rubbish from the seat pockets and the area in front of you. Your cooperation is very much appreciated. Thank you. Cabin crew prepare for arrival. ให้กระชับเก็บโต๊ะหน้าที่นั่งปรับพนักเก้าอี้ให้ตรงเก็บที่พักขาและเปิดม่านหน้าต่างข้างที่นั่งของท่านและเพื่อป้องกันสัญญาณรบกวนระบบสื่อสารและระบบนำร่องของเครื่องบินกรุณางดใช้อุปกรณ์สื่อสารรวมทั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดขณะนำเครื่องลงขอบคุณค่ะ We have started our descent and will shortly be landing. For your safety, please securely fasten your seat belt, lock your tray table, open the window shade, and return your seat back and footrest upright. May we remind you that the use of electronic devices is strictly prohibited during this period. Thank you. 各位女士、先生，班机已经开始降低飞行高度。为了您的安全，请各位乘客回到座位上，系好安全带，收好桌子，拉开窗户，竖直椅背，请关闭所有行动电话或其他电子用品，直到系好安全带的讯号灯熄灭。谢谢您的合作。ในนามของสายการบินไทยไลออนแอร์กัปตันและลูกเรือทุกคนขอขอบพระคุณทุกท่านที่เลือกใช้บริการของเราและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสต้อนรับท่านอีกในเที่ยวบินต่อไปขอบคุณค่ะ On behalf of Thai Lion Air, our captain and all the crew would like to thank you for flying with us today. We hope that you had a pleasant flight and look forward to welcome you on board again. Thank you. 各位女士、先生，我们非常感谢您搭乘泰国狮子航空，希望能再次为您服务。祝您旅途愉快，谢谢。
sampai di Bangkok. Saya ngantuk pulang tuh. Oke, bye-bye. Bye-bye. Halo, bye-bye. ขอบคุณค่ะ thank you Ya, kampungnya. Oke, jadi sekarang kita udah sampai di Bangkok, bro. Mungkin saya 1 hari atau 2 hari di sini ya. Sebab saya kejar waktu. Terus kita ke Singapura. Kita akan pergi Singapura nanti.
Nggak ada apa nih. Domestiknya cantik kali badannya. Suka saya badan dia kayak ini. Transfer to domestik. No air, danau ya. Jadi namanya no air. Leon, tai Leon. Wah. End of the walk. Please watch your step. จุดสิ้นสุดทางเลื่อนโปรดระวัง Welcome to Muyang. Muyang, Muyang. Don Muyang. Don Muyang. Internasional. Yeay, kita udah sampai. Langsung keluar ya. Ini adalah Bandara Dan Muyang atau DMK. Setelah sampai sini kalian tinggal keluar saja. Semua ada di sini ya. Bagaimana naik transfer service, Carrefour, ada semua di sini. Kalian mau beli pulsa, mau beli apa, ada semua. Taksi, service. Tapi saya nggak naik taksi. Sini pun ada bus. Oke, di sini kalian boleh naik bus atau taksi ya untuk pergi ke Pratunam. Sebabkan saya keluar dari pintu domestik, jadi saya kurang tahu di sini ya. Kemarin lewat internasional, DMK internasional sebelah sana kayaknya ya, kalau nggak salah. Oke, jadi apa-apa benda, begitulah perjalanan saya dari Danau menuju ke Bangkok menggunakan pesawat. Perjalanan 1 jam, harga tiket dia 1.900-an ya harga dia. Sekali dengan pajak apa itu 1 juta. 1 juta rupiah ya. Jadi mungkin saya akan jalan-jalan dulu di Bangkok 2-3 hari baru kita pergi ke Singapura. Saya ada hal ya. Jadi apa-apa benda, saya akhiri video ini sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di video berikutnya. Bye bye.